Ja, dit is soos die mannequin dance doen. Skep agter. Dis, my bro, the mannequin dance. I said stop, clever, and listen. I was back with brand new invention, something gonna hold me tight. Willing to stop, no dating, not me to the extreme. Whatever. Hey, you're beautiful. Jij zit onverstandig. Al snij jij me, al walk je mij zien. Auw. So what you looking at, man? What you looking at? It's gone, man. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. Somebody please reattach my hand. Just do it. What the fuck you doing, man? Don't try and imitate my laugh. You can't do it right. Do it. Ja. Wat doen jy? Dis nie ek klink. Julle is nie nooit nie. It's only cool when I do it. Says the person with 4 arms. Dude, the dude is showing on the head. Okay, dat is mijn eind. Ek kan net so wel agter Poppy se rok daar wegwyk. Nee, maar dan raak ek jou. Dis ook oké. Ek adjust my voet. Maar jy wil nie hê jy raak. Laat my! Slap my ass, nee. Ek kan boner vir jou met Brenda's dol seksueel. Hoekom neem julle my af terwyl ek intiem met my vrou is? Because it's quite sexy, you know. Lesbian. Je weet zeker ouens op YouTube gaan like just like, zij is zo sexy, zij is zo hot. Ek sal tydens weer nie aan die pop sien nie, ek kan alles op my donder. Ja. Daar lê die aan. Net daar. Net daar. Okay. Somebody fix me! Ik weet niet wat zelfs ik zoek, is het niet, maar ja. Wat sê jy? Ha? Ha? Bitch, please. Wag, aan die kant. Bitch, please.
Die weet het like so totally awkward, nee. Weird. It's a beide. Sien. Jy styf dit. Gaan. Brenda, wat se dansie gaan jy maak wanneer daar like 1 million views is? Ek sal dit doen. I got 1 million views. I got my own red shoes. Ja, ek kan nie regtig die res nie, my man. Ek kan dit nie. I got 1 million views. I got my own red shoes.